Kawai ke kali lokal kebetulan ya registration number ML05D Sao Pran Riu kalak kem ding kinsan halat banlek syakajaka bedon kajaka penyeng ling soin ha umroy. Kat kum kiten long kubor lai thu ba kane ke jingja kalak jia hakapot kumba khat arbaje shiteng jong ka khatwei terik jimang arhajar posau. Lai thu bai kedai ke badangkit ya kipas senja na kasnau mau plang Ribhoi district ban penhiar ha umroy nongra Henry kalak kem ding kinsan hadin bakal awan pai na kejinglit bu ya kipas senja. Kakubor kaya thu ba unong ya ketika kali la tip keteng u tinshine maring alpendus nem karata bat ketika kali kalak kem ding kinsan kat ba udang start ya kali has rock national highway south. Lemasa. Chano chule. Kali. Topik peristiwa meeting itu. Syurut. Syurut Setkum. Coba tamu terbit. Oh, kami bicara. Ada lagi kami apa dia? Apa bisa abi? Jadi bagian mana tapi yang di rumah. Jadi ya Emra. Jadi no. Dia pun nama berit dia usia lagi. Kandung sekali. Kerja sejauh mana lagi? Ini lapar pulang, dalam terus dah.